ne rabimo očeta, niti ga nočem spoznati, whatever. Dejansko ga nikoli nisi želel spoznati. Fantje odraščamo tam, 26, 27, 28, maybe. Rečemo, da sem jaz tam nekje pri 30, končno mi je bilo ono, ok, dej da jaz vidim, kdo ta tip je, ne? Kdo je bil moj oče. Jaz sem nikoli pozabil, jaz sem bil svojo bivšo punco na Jamajki, mi smo hodili na Jamajko, tako za nov let ponovati. In to je bilo, ne vem, neko 3-4 leta, ko sem bil na Jamajki. In jaz sem nek tak čuden feeling, neki tako, neki mi ni všeč. Mi se z njo, neki se predekava, kar neki za brez veze. Jaz sem, kva je to? Kliče me smrt, jaz sem čist zjeban, jaz ne vem, a je to zame, ali ni, ali ne vem, kva delam s svojim lifeom, tako. Prav, tvoj oče je umrl. Veš, jaz sem pa glih takrat razmišljal, moram svojega očeta iti spoznati. On je bil pa na Dominikanski republiki, je preživel svoja starejša leta. A je to naključje, da sem jaz na Jamajki, jaz skozi razmišljam, da veš, Dominikana je direkt nasproti, jaz skozi razmišljam, moram iti očeta spoznati, pa magar da mu potrkam, pa rečem, čau, jaz sem Anže, tvoj sin, a ti kaj rabiš?